Cyber napad je napad koji se prvenstveno odvija na internetu. Cyber uhođenje, uznemiravanje, finansijske prevare samo su neki od primjera cyber napada i mogu se kretati od kršenja bezbednosnih protokola do krađe identiteta. Kako se ljudi više povezuju sa tehnologijom, šanse za cyber napade se povećavaju, ali postoji nekoliko osnovnih stvari koje možete učiniti da biste bolje zaštitili svoje podatke. Ojačajte sve svoje lozinke. Uvek koristite nasumične i složene lozinke koje kombinuju slova, brojeve i posebne znakove. Ovo će sprečiti neželjeni pristup vašim podacima i ograničiti ranjivost vaših naloga. Redovno ažurirajte svoje uređaje. Broj međusobno povezanih uređaja raste svakodnevno. Programeri često dodaju nove bezbednosne mehanizme, tako da ažuriranja softvera smanjuju mogućnost cyber napada koji koristi potencijalni sigurnosni jaz bilo kog uređaja. Budite u toku sa uobičajenim prevarama. Saznajte više o trikovima i tehnikama koje cyber kriminalci koriste za preuzimanje podataka. Prevare putem e-pošte i telefona i dalje su najefikasniji i najčešći načini krađe podataka. Razlikovanjem sigurne i štetne e-pošte i telefonskih poruka znaćete kako možete izbeći ili sprečiti da vaši podaci budu ugroženi. Na neki način, borba protiv cyber napada je stvar svih. Ovo se može protumačiti kao građanska obaveza kojom svi doprinose borbi protiv cyber kriminala. To znači da biste trebali slediti bar ove jednostavne, razumne korake da biste zaštitili sebe i svoje podatke. Ukoliko smatrate da ste postali žrtva cyber napada, obratite se lokalnoj policiji ili nacionalnoj organizaciji za cyber kriminal u vašoj zemlji. Pratite i CEDA projekat na društvenim mrežama za više korisnih informacija.